Tapi najelaskan isitongan na nabi tak dalam kita an-nawadir termasuk biasa ang kataw malubini ng matotongan ni purana makbini na tumalaki na digagawijan na. Maka de guru taan kasitungan na si diway pakbura yan na ang kato na melo ang kawijan na namoni mapulo-pulo to purana makbini na malakay na finungang ibay na iyaki mondodara na matampuk jadi yang iwija-wija salama lelewali induk na nawijan na. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomo-tomo kita Ibunda Hajjah Fatmawati Zainul Fathuddin selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Asrar Talawih yang hadir beserta dengan keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomo-tomo kita pimpinan Pondok Nurul Asrar Talawih, dalam hal ini Nurta Haji Fatur Rahman Ishadi juga hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomo-tomo kita Bapak Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Asrar Talawih. Yang saya hormati dan saya muliakan alina tomo-tomo kita Ibu Kepala Madrasah MTS Pondok Pesantren Nurul Asrar Talawih. Yang saya hormati dan saya muliakan para pembina guru Pondok Pesantren Nurul Asrar Talawih, para tamu undangan, wabil khusus Sohibul Baik, sinina tomatua malabdi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah syukuruki mapuhitan digangka lori sisi araja aku wasangan napungan Allah Ta'ala dasabadi ridalan na yeswewi negaga akata iya manang sengadina nato pada melo kimilo dong iduwi boti paru magi-magi na sabak padohat ta yeswiwi nato pada yakka idua wali limata nato pada cenga dibitaray nama dararari na sabak padong magi-magi na mancadi di patampa baraka na pamasi sehingga ketika membina nantinya rumah tangganya menjadi keluarga yang asmara, agayaro as-sakinah mawaddah warahmah, tentunya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawa naniya papa salama masuk ifonga lalori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallukan i asalamakang akatuwang linota akatuwang akhiratan. Sinina tumatua malabi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Ia roje situngan namilu upau ni semana ni botingi. Magai nomor sidi guru agama jariglah guru bahasa Arab di pondok. Yang kedua salaku pembina pengasuh pondok pesantren. Jadi tinggal paratik nama ni bawang. Ia ko teorina purana patambak. Makanya ke apa pasalan ia melo upalatu kami ilalan na yeswewe terutama lo sisi na botilonge mapotoro botiparot agayaro nomor sidi ia potopura na situngan na makbini na tomalakay suku ni situngan na yate magin na to suku makade agamay hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Ia tu pakaian na boranewe angke kumakon raye, pakaian na makon raye angke koriboranewe. Bajan na sangadiye na tapo iruntu kakurangan na bayneta, iruntu kakurangan na lakaye, maka tutulali na sabak kalabi hayapon na sabak itu saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Maka day pataro na torelota, tumelo si sampuasiri si subuadya. Batongan na baja na sangaliye sampuang isirina baynewe na isubuang ijana lakaye magay na saba yeti di rupa tawe tomelo siya masisupo batongan na ipasiyama na saba ano macawi na ipasisupo na saba ano magela maka musti malakbang iya tupanie na saba siti pakasuiya kami nakbatuan na maraja risisi na pungan la Ta'ala mali si parapte arot basi patopong malilu si pakainga batongan na aja na sabasi di persoala baja na sangadi kita mampu selesaikan di dalam rumah tangga
no poto pada to melo si mapangiwa-ngiwa biniwi na lakay no to pada melo si uja-uja na to pada melo si masasa-sasa maday na sabak poliki kirinene ta adam poliki riwe si tati na matuna dakan na riwo pengan na maryawa na makapo maka aja kina angka masih di bembe yang rimuwa tu bembe poli-puri macangnya iya ko masarang iri kalompona napane iya kotapura makbaine iya ro tugas ta idilakaye tatiwali pusat bebe iluwing makaresong indo anak batongan na iya ro melo isaparang ibeneta tasaparang idalik makbaraka na halala apa angka tu dalle halala tapi dia nak baraka maka dia guru tak bukan ke duan rupa ale baraka na namuala tu halala na tapi angka tu dalle halala tapi dia nak baraka ke gaya ro iya kota lobo tingnya na patalangi te wai panlah na dia pa nasuruh kipune isara na tapuino lolongangi halala na tapi dia nak cium baraka na may gato loy botingi patalangi way pala di pa nasurot ipone sara na taponino kade guro tak mululungang ihalala na tapi dito mo na tiyo baraka na tumaliwas selip pangi warungin puro piman rinayaya lulungang ihalala na tapi di na tiyo baraka na makanya tajami mangina pakiman apa iya tumero ipukang ka iya meto ano baraka apa ang kami matulala pa bu de na tama baraka ilala rumah tangga itu dijelaskan dalam kitab Talim Muta'alim maka de guru tak 30 arwa pasabari na de na tama baraka oko ilala boleh namo maga bate tak makaswaso makareso iya ko ang kasalasedin na iya gagay maka de guru tak jangan harap angko dapatkan keberkahan di dalam rumah tangga kaya ro termasuk iya na ang katupura manrewani na di nagbisi anda na nama benih mompo matan nasib digaga baraka nololongan may gato pure manrewan ni di nabisi anda na benih mompo matan nasib kade guru tak dalam kita Talim Muta'alim ajak na musapa baraka tomasar ripake 15 digaga baraka tomasar lebu kaso nawan ni kaya sa lebu kaso bada asra sebelum masuk waktu maghrib kaya yasa ngiwan ni bada isa sebelum masuk waktu subuh makanya tomata tak mega pemali magit na sabade na warani patapangi sedia hukum idi tomi anak monri cede to makada haram cede to makada bidah makadami to tomata tapi mali magi nang pemali may gajana tapo na iya de cena makanya pemali to masariwan ni apa ina angka makunre masariwan ni jangan harap ada berkah masuk di dalam rumah tangga apa yapi di degaga pembali tak ipo di masariwan ni sika pepe kalipat tiapa aja masari pajari degaga barak kay lolongan termasuk ajak musan rekodong pintu ajak mutu dak kuyawan na baban na pintu ajak mupat diboleh sagarangkang imak dibola ribola yana angka sagarangkang jangan harap tame baraka ilala boleh may gato makanya pero sitongan nama pura pahatay di tapi ternyata itu dijelaskan dalam kitab Talim Muta'alim makanya tasapa dalik mak baraka na halala ada ya semak baraka anu dena kana capu itu nafilah tambahan nikmat datangnya dari Allah mananungang ati nulukan na afolenga dalik na lakay na sebab baraka ilalan na rumah tangga yang kedua nasunat kang inabita iya kotomelo masiwa benewe nalakaye pertama ajenne iya tu jenne katelu polena nomor si dipakai salama yang kedua baraka yang ketiga atam nangang ati maka de guru tak iya na angka malu beningan namelo imasibawa nade nak jenne na supaya sunnah mutlak daraka digaga tu baraka jadi wiwijat tak masuk sabawa papina dinah digaga nyamak makanya mega anak-anak mapakere-kere dan itu nasabari kade guru tak ajenne kinapa masupaya sunnah mutlak darakan insya Allah mondodare beni tak nama tampuk jadi yang iwijat-wijat nasalama anak-anak mapatori duit tofa jadi yang matinuluk nama tururi agama na Allah Ta'ala tapi najelaskan isitongan na nabi tak dalam kita an-nawadir termasuk biasa angka tau malu bini ngamatotongan ni purana mak bini na tumalake na digaga wijana maka de guru tak angka situngan nasi diwai pak bora iya na angka to namelo angka wijana
namoni mapulo-pulo to pura na makbene na malakay na finungang ibayne na iyaki mondodara na matampuk jadi yang iwija-wija salama lelewali induk na nawijan na agayarro ang kay okko way bosi apa iya tu ya situngan na way apa wat dia lapak borah nomor sik di way samsam yang kedua way tasi yang ketiga way lawi yang keempat way bosi maka dia Nabi tak dalam kita an-nawadib Jibril langsung yang mengajarkan Nabi maka da'ala ki bosi oko kacai na ibaca al-fatihah al-ikhlas al-falak an-nas dengan ayat kursi masing-masing dibaca 70 kali tinungi salama 7 hari ele na ariwin itu mengobati na borewi sinin na pedie naka sinin na lasawata kalew termasuk ia kotomelo masibawa benewe na lakaya tapi nungang ibene tak talutak barakat na mondodara matangku na salama jadi yang iwija-wija termasuk ia tu situngan na webosie ia tu tania lasa apa ia tu webosie mak barakat ada to makada lasa apa tahu teko ara ia kopoli webosie masumana pole kubolana mak bosi-bosi magi na sabak melo male barakat na webosie iya pidi iya kobosi tamamanang ilala kamara ay makalamo na tomatinro. Napani iya tuwe bosi iya ko ang kanana isuro lawata latamora tapinungang iya bosi. Iya ko kanana ringki pacapura ko masikole lato boleh mapakere-kere sulak matan nino na menri ora alona tapinungang iya bosi. Iya ko ang katomasam matasure mak bosi-bosi paja saman na yato. Kaya di katalan ni pangarole tak maka daya ko mak bosi-bosi to tomato masammak ko patoy pangaruna makoto nga magi masammak ang katomolokan na more-more kasure mak bosi-bosi baraka paja ya tulasana angka tomato mak janggo macamba de na melo rubi sifat na tapinungan we bosi paja ya to makanya itu we bosi ya kometi mite keaslian na we bosi taputame lalap presale nakat do bandingkan dengan air biasa ternyata air hujan memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan butiran cahaya yang ada pada air biasa. Maka dan Nabi tak ia minaman cajila sawai busia ia ponawal langi aso oko origasan. Makanya itu tidak boleh dipergunakan. Madai nasabak sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri tumata-malat biyati hadir. Dari ia kotomelo mafato wijata tomelo matinulu wijawiyata nama baraka tapi nungang indo anak tayo kotomelo masibawa bogo si talutago baraka iya tu tomatamalabi yang hadir sinin na tomatamalabi yang maawal limatul urusan dimuliakan Allah iya si tongan na iya kotomak bayine ang katu apa melo itangari sisi na makundre melo ipubene tega yarah lima liha li jamaliha li nazabiha li diniha iti na sa bawarang parang agalungan at batirang agama tapi makaday agay guru tafanrite iya pook ki warang parang ngingita capat na to kasiyasi polena iya pook ki agalungan ngi at batirang ngi baja na sangadi murung to kakurangan na tapi iti ko agama baraka na sa agama na sililik na wat ingi salama siliwangan lino lato akhirat magi Nabi tak napunta meli jamali hakacantikan na sabab iya to situngan na makunraya dua sifat na agaya roh nomor sidi melo isang yung ibote na iballe apa ye meto to makunray ipo di meto ye ko ibote na iballe saman na tumenre alon na 5 jaka pak tinta iya na melo botingnya dua to nundi lengkap pakai ya lengkap watakale makan jak bawa cipo na buluan nina pada na perbatasan na camba na maros iya to na matempele bulu mata mamera pipi maka lecorak incung melot yo kalau botingi milo tanga ko abo anak na nakada bapak nah magamu tita nakada mana macan tilak dan ita canti artise sama na menre alon na telu jakar napa ni iya to makon raya identik dengan kecantikan magay tekaan nang ngilip pamacamin na pamenda solo ko botingi to nga kaje wasanya nomor di macam ni memang ni piolo na kamarak na melon nonno le pasiko dan dicamin na macam ni nonno pole ko bolana na sa iya motorona jokan lo botingi latu botingi na standar motorona na rakot kaca sepenan nunri macam ni tama silalat baruga oko si kacana to nate macam ni
Melo si tamelala o ko si kanton ng kabada na ilala bada ng kacami nuru si macami. Melo si menday solo na ko ti hape laba na nuri macami. Kaan nang ilipa macami na pamenday solo ko botingin. Apat na mo di mita tomatoy mapangula to ni makatan ni hape laba. Apa iya na tomatoa makatan ni hape laba dan rupa. Iya ko din napake matito napake ni mapoto. Napasibate na mapoto dua to mi model ya kode na pakilimana na pakoye na panapoda paputi makada foto na kita tuni isi sipona maka de anak mondri STNK sudah tua nakal kembali tapi maka de tegorota apa turupan nama kundri yede nawa dingi pubeni kaya roh nomor sidi ajak musapa makundri masikik makadik nama kiki kaya gaya roh, yan na ang kamakunri magala, matikuburuan ni makunri masike ito. Tapi tanda to yamanan. Tapi megangi makwa, batongan na magijit na tumelo matikuburuan ning. De na pada makunri ara si kanangan. Magin na sabak mancung ingat na malampi sa dana. Iya pwede ingat pa niya sa daponchok na lumatikuburuan ning. Pada sisa menilo na sampa bormotorot tasye. Yang kedua, maka de gurota ajak musapa makunri ang kaara ko sa dina timon na. Batongan na makunri paticir panuko pananakan. Apa tanya to yamana to. Apa iya kumeki miti tanga suku na makunri ina ang kaara ko sa dina timon na macantila na ito makunri. Apa napa itanga mabela manasami maniro aran na. Tapi maka de gurota iya kumiti makunri paticir pananaka panuko ina ang kaara ko sa dina timon na yana to. Apa kami to je makun rimalana mata nama China ni tanah abu anak nama nuku tiapa aja tapi baka de gurota ya ko panana ka bainemu pertahankan lah da sak barak bani idi lakaye ya ko sak barak lakaye doang rupa nolongan ya ko de nan jadi wali man jadi panritai napa ne ya na panana ka bainewe matarat tu zaman na abu anak na matinuluk nama patu janna iya po ang kabola asitan at kasuri minrik manan na kaludyan. Lari si tangin, magit na sa baalin at tarmasok dato na si tangin. Yang ketiga, nasa gurota, ajak mo sapaing makunri malamte bulu-bulu matan na. Ay, may ganyan na kan nakapang. Batongan na makunri ka kita-kita. Nita na balibola na maliwala wa milite yan liang. Itana balibola na malikul kasmilite yan liyan. Mangmimi doko na laki na nataro reso kalato ni uli na masiga maputi gaw mailuwat na. Apa iro pahana tumiluto pada tawe. Ada kuniga je tumiluti wapada. Tajelokan na kenre kampun na kiga 7 bola na niga asan na. Pada mati warak nandre. Ang kamatan ng kaingat na. Nakadatan na irustas. Iya kore buting imak gulawang. Cocok nih, iya zaman na ambo anak na timana sah, mak galuluwa, mak darat luang. Iya po zaman na ambo anak tak dena manasah, iya na tuya semelo luto na dena sa bulu. Makareso laki na nataro pusa na masijak maputi gam mauluwa na, maka iya po ang kaburuan masijak maputi uluwa na tanraway ni na makunri pa ulakay. Sini na tama-tama lagi jamaah awal 5 urus yang dimuliakan Allah. Yang keempat nasa gurota aja musapai makun malam pi bulu-bulu bitina nama usap bukalipana. Batongan na pajoka ang kilakin na pole makare so tiri pusa na bibelo na na buka lobo na di gagi tuanangan nakada bini na bapak na yang pemaliwasa ni ang kawatutunan riko pamanas hindi na saji-saji kato balik dolo-dolo yesi narakang imelo kigawat imelo kigatunoy yan na ang kamok makunre makura sipak na makanya yalira polimpungang ipita jarito dan ya sapira bemor taniya bawa yung makunre na mo arwanewe aga sipak na arwanewe matan recina na makura penghasilan na ande tinro bawa zaman na iya to na matinro mangarok moto mangiro na lo mamotoro ito nangang iwate bali sa papalako iti to nangang ipalako iti sa paidagi yan na ang kaboron ni maposipat ne makanya itong kolobok na itanda kami lalamidangi sini na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah terakhir iya romelo upalatu kang ilo risisi na boti paruwi boti longe ang kasitungan na patduangan
iya kotomelo malamak na malomo apole nga dali na lakay naman nanongan dena kana matilisan na pakbarasan na di makunrayin na ang kipaki makbalan lisan na pura ijasa dari abasa kumpul martapura termasuk salah satu wali kutub terutama ini makunrayin amal kangi yaki dito nang kana matilisan na pakbarasan mangin na sabak mancadi si pakbarasan upanay bati asyuma ba'da asra kapitupur maka degoro ta aja na lebih aja na kurang karena salah satu doa mustajab iya ku asyuma ba'da asra makanya Nabi menganjurkan perbanyak doa ketika ba'da asar pada hari Jumat mustajab padongan tak magai mengusupi padongan nama kunrai na iya poso na padongan na malaikat aga yaro padongan na tabacay Allahumma aknini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika itu 70 kali ajak na lebih aja na kurang Allahumma aknini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika tablan depa mati bawan sini na tama-tama lebih ke hadis maka tentunya marilah kita berdoa kepada Allah ang magimagi na sabari fadongat tayaman na rilalan na Yesue manjadi patampa baraka na pamasih kaputama lo risisena buti perui mapotoro buti lo yang hadir rilalan na barogai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbi kafir lana wa liwalidina wa tarhuma kama rabbayana shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Rahman ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami berkahilah keduanya rahmatilah keduanya ampunilah segala dosa serta kesalahannya. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah istri kami istri yang taat kepada agamamu, istri yang taat kepada sunnah nabimu, istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha. Pada lipat pangkopan nafamulutan Nabi Ismail anak-anak mafatoridu tofajadiyah lebih-lebih maturuk ya damana fung Allah Ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq nasyarru minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.